Šta radimo? Uvijek imamo i izgovore i odgovore. Danas u izgovorima i odgovorima govori žena koja je arhitekta, ali znači cijelog života nešto gradi, ali već 16 godina u svijetu mrežnog marketinga je odlučila da bude graditelj mreža. S obzirom da vrijeme tako brzo ide i mi smo već probili dobar termin, neću ništa posebno da najavljujem, ona će u svojoj priči sve reći, ja vas molim. Veliki aplauz za našim rektorima. Ali ću vam nešto prvo reći o meni za one koji me ne znaju. Dakle, ovo je moja obitelj. Ja sam završila arhitektonski fakultet, moj suprug građevinski. Imali smo svoju firmu privatnu građevinsku do prije 4 godine. I to je jedan od nakona koji ja najradije pamtim, dan kad sam zatvorila živo račun svoje privatne tvrtke, da se više ne patimo sa radnicima. I onda su na prihodi u SNF-u bili veći od privatne firme, to je bilo normalno. Imamo dvije prekrasne kćeri, svaki se voli hvaliti sa svojim kćerima, jel? Ima jako dobra sestra. Naša starija kćer je isto se tako, eto kako učite vašu djecu odrastaju tako neku sredinu koje ste i vi, živite, tako je naša starija kćer otvorila svoju malu tvornicu piva i zove se Kulin. Najbolje s pivo na kupi za Mačkoj. Tako, dobro. Dakle, mi smo počeli prije 16 godina, u vrijeme trenutku krize u firmi, došli smo na jedan letak koji smo našli u Sandučiću, neko nam nudi dodatni posao i otišli smo na jedan ovakav seminar, bio je to Thermolife i prvi put smo u životu sreli čovjeka i sljedećeg dana moj suprug je dao za onaj business model što je to je bilo nekih 8500 maraka tadašnjih. Ne ovih vaših konvertibilnih, nego ovih pravih, ja. Tako je. Jer kad krećete sa našim življištom, onda je ovo najbolje krenuti od početka, onako kako to spada, kaže najbolje, najviše, pa onda ti je lakše raditi. I bila sam jedna od onih koja je kad sponsor, preko kojeg čovjek da se uključio, rekao, ajmo sad ili u akciju. Nikad to nisam dobro shvatila što to znači, šta je to akcija. I upravo je to tema o kojoj ja vama danas želim govoriti, jer ja tad nisam znala, pa da vama možda pokušam pokazati kako to izgleda, jel? E sad, ali i ovo je moja obitelj. Da? Vidite, to su mi sve dragi ljudi i veliki seminari i SNF-a i svaki put samo promenim neku sličicu tamo gdje jesam i tu su moja Nada i Goran i svi ostali i svi naravno. Ono što je bitno da shvatite, svi smo mi SNF i mene nije briga tko je u kojoj državi, koja je moja karijera, bitno je da je čovjek i osoba koja želi raditi zajedno sa nama. Prije nego što krenem, ja bih vam ispričala jednu priču da ono kako dobro da shvatite o čemu želim pričati. Jednog dana jedan mladić je došao kod svog duhovnog učitelja i rekao mu ovako: slušajte učitelju, vi ne rekli ste mi da svakog dana u mislima ponavljam, ja želim sreću i radost u svom životu. I ja to ponavljam već ne znam, jako dugo, a ništa se u mom životu promijenilo nije. Što da radim? A učitelj ga gleda, uzme tamo što je bilo u ruci, recimo čašu, žlicu i sreću i pita šta bi od ovog želio ovog časa imati. On veli kažu, pa ajde, može žlica. Ajde onda ponovi 5 puta, ja želim žlicu, ja želim žlicu. I naravno učenik to ponovi, ništa se ne dogodi. Vidiš, ne mogu dobiti. Pa naravno, prvo moraš pružiti ruku da uzmeš žlicu. Dakle, šta možeš bez nekakve akcije? Možete vi obožavati SNF, možete obožavati bilo koga.
pa i neku ljubav koju imate skriveno pa se ne usudite ju prići, jel? Možete vi nju obožavati, ali ako ne učinite nekakav korak, od toga nema ništa, jel? To je upravo razlog što sam sigurna da se svaka od vas ponekad u životu ima osjećaj da može postići puno više i da je zaslužio puno više, jel tako? Od onoga što ima sad. Sigurno se svako od vas kaže za sebe, ja sam zaslužio više, a vidiš kako malo imam. I on kaže, zašto neki ljudi uspijevaju, zašto neki ne? Obično ćete reći svako od vas, a on ima sreće u životu, bilo čemu, on ima sreće što je našla dva dobra suradnika, pa postao karijera 4 ili 5 ili 6, nebitno. Međutim, ono što sam malo prije rekao, on je učinio akciju, nije samo mislio. Vi ćete sada internetu naći uglavnom 4 koraka do uspjeha, 5 koraka do brze zarade, 7 koraka do puno novaca ili čega god, znate samo nekakve mantre, ali niko vam nikad ne kaže prvo morate nešto učiniti u životu. Možete zamišljati šta god da želite, ali ja vam govorim iz svog iskustva. Dok nisam krenula ovo raditi, po onome što mi je rekao moj sponzor, ja nisam zarađivala ništa. Kad sam ga počela slijepo slijediti i slušati, kupili smo auto za kešu ovdje. Dakle, ne treba raditi teže, više, ali treba raditi kvalitetno, treba raditi pametno. I zato jesmo u mrežnom marketingu da svoje vrijeme dupliciramo. Kako ćemo to raditi? Ovo je ono što kaže Goran, pita narod. Pita narod, dok onaj koji nas još nije priključio, jel? Pita Google kako mi žive s toliko plaćom. Još uvijek razmišlja. Ja mislim da je tako kod svih, jel? Radio. Čuje se, dobro. Dakle, ovo je jedan od najdražih slajdova, naprosto da podsjetim ljude da ne mogu preživjeti od svoje plaće. Niti će ikad moći. Samo ne, onih par posto. A vi svi ostali ništa. I šta onda trebamo raditi? Svi znamo što trebamo raditi, ali zašto ne radimo, ćemo saznati malo kasnije. Ali svi to znamo, ali ne treba. Naravno, potrebno je vrijeme. Vrijeme nemilosrdno curi. Nemilosrdno. I onda kad se pitate šta sam danas, u što sam danas potrošio dan, ja se nadam da se puno nas pita, jel? Kad prođe večer, šta sam danas uradio, ja ću reći iskreno kad ništa ne napravim, grize me savjest. Ne zato što nisam ništa napravila, ja osobno zbog sebe sama, nego možda zato što nisam nekome u ovakvoj kraznoj prilici ponudila nekome mogućnost da nekakav drugo šta da isplaća. Naravno moramo biti ugodni. Šta god da u životu radite, morate biti ugodni. Ja neću danas pričati od ovih puno stvari, zato što vrijeme leti. Svi moramo raditi. Najteže je reći, kad nekome kažete da imate posao za njega, niko ne voli posao. Ono što je rekao ovaj našo mi je dva papagaja. I niko ne voli raditi. Nađite mi osobu koja želi raditi, koja voli raditi. Osim ako ne radi posao koji voli. Robert. Evo, osim onih koji vole posao koji rade, znate ih je malo. Robert je izuzetak, jel? Naravno da moramo planirati nešto, to bi pričala je zašto draga nije zidati, jel da? Planirati, jel? Moramo imati neko novo znanje. Za sve one koji do sad nisu radili mrežni marketing, nemate šansu da napravite posao niko. Znate, ja sam vrlo konkretno kažem, ako ne naučite one stvari, onih 10 osnovnih koraka koji su vam neophodni. Dakle, ne morate ići na fakultet zbog toga da bi to naučili, ali morate nešto promijeniti. Promijeniti sebe, to je prva stvar, niko na stari način ne može ništa novo napraviti i naravno morate imati cilj i viziju, to je od lijepo pričala naša Jelena. Uglavnom ćete reći ovako, ja sam govorim ono što vi, suradnici, kažete vašem sponsoru. Dakle, ja ne pričam sad o ljudima kojima vi predločite našu ideju. Nema vremena. To je ono najčešće kad kažeš, pa evo, trebaš samo 2 sata dnevno raditi. 2 sata, jel? To je nauka. Nema vremena. A se pita, ko upravlja vašim vremenom? Upravlja vaš šef kod kojega radite, jer niko ne radi 8 sati dnevno. Mislim da se slažem.
zaštite. Dok odeš na posla 10-12 sati, ali taj isti čovjek, taj jedan jedini kod kojega radiš upravlja i svojim vremenom. A da toga uopće nismo svjesni. Moje vremeno upravlja moj suprug, on je bio tvoj direktor, recimo, jel? I sada isto. Ali to je nešto drugo. Dakle, hoću vam reći jednu stvar. Sve je u životu duplikacija. Ja kad sam došla na prvi tvoj seminar Herbalife-u i kad sam vidjela čovjeka koji je bio ovako ovdje na bini i pričao o Herbalife-u, ja obožavam cipele, znate. I kad sam vidjela kakve cipele on nosi, ja sam rekla tu ima love. I rekla sam, ako može on, mogu i ja. Dakle, ako imate ispred sebe osobu koja vam se sviti, koja zna što priča, koja je ovako puna entuzijazma ili ima lijepe cipele, vjerujte mi, tu ima novaca. Ja mogu iskustvo znam. Dakle, uvijek će vam biti ovako, ako može on, mogu i ja. Zato su ključni ovakvi seminari, jer ćete tu sresti ljude koji su isti kao vi. Nisam da ništa bolje od vas, niti je bilo od nas, svi smo, ja stvarno govorim, svi smo mi isti, samo neko učinio akciju, drugi nije. Neko je kupio lijepe cipele, neko nije, sve šalim stav. Dakle, nemojte nikad zaboraviti. Ono što vi kažete vašem sponzoru, isto to će reći vama vaš suradnik. Razumete me? Dakle, nema šanse da će biti imalo drugačije, jer to je nešto što je normalna stvar, jer je sve u životu duplikacija. Pogledajte vašu djecu. Jesu li vaša djeca vaša duplikacija? Neki previše. Neki previše. Ja? Mislim, polazim od svoje, ja? U životu je kako kuhate, da se mi razumijemo, ja? Kako kuhate sami? Vaša supruga je naučila od svoje majke, ona od svoje majke, ja naučim dalje, tako je sve u životu duplikacije. Zašto neko misli da u mrežnom marketingu nije? Ono što je bitno, ja znam da svi mi radimo za svoje djece i želimo da naša djeca žive bolje. Međutim, neću vam još jednostavno. I svako od nas ima autoritet kod svoje djece, apsolutno. Do puberteta. Kad dođe djete u pubertet i kaže daj mi mama 100 kuna, treba mi da odem u diskač ili već negdje, a vi kažete nema. Vi ste tog časa izgubili autoritet. Da se niko ne zavarava. A na nama je onda da svojoj djeci omogućimo da ima tih 100 kuna kad god njemu treba. Ne treba pretjerivati naravno sa izrazcima, ali vam hoću reći da se na svim tim stvarima gubi autoritet. I zato vaša djeca nikad ne smiju čuti da je vama u životu bilo teško, da ste se jako patili, ma koliko ste patili, jer vaša djeca sva žele čuti kako ste bili hrabri, kako ste se ophrvali životu. I ako išta želite, onda sigurno nikad ne smijete oduzeti. I opet naglašavam, ne zbog djece, nego zbog sebe. Preostale teme, jel? Dakle, hoću reći ovako, postoje vam dvije vrste suradnika i dvije vrste sponzora. U globalu, jel? Imate suradnika koji kaže ovako, kao što sam ja prva bila. Šta ćeš ti meni govoriti šta ja trebam raditi? Ja sam završila fakultet, sve ja znam. Moj prvi sponzor je bio vaši brat. Dakle, šta ti meni imaš pričati, sve ja znam. Nikad u životu nisam nadal mreži marketing, u proizvodu jednom nisam dala ništa. Međutim, kad sam vidjela da ne zarađujem ništa, a 8.500 maraka stoji na 100 euro, jel? Stoji u podrugu i čeka ne znam šta. Onda smo izvukli sve te proizvode, to vam je ovako kod prilike ovog pola stola, stavili ga sve dnevnog boravka i slušala sponzora što trebam raditi. Ili puno na pamet da kažem, ja to ne znam. Išla redovno na seminare, sastanke, sve što treba da bi zarađivala između 2.000 i 3.000 eura. Postoji druga vrsta suradnika, to sam ja posljedila, to svako od nas će se prepoznati, u jednom trenutku, jel? Koja kad shvati veličinu mrežnog marketinga,
će slijediti upute svog sponzora i raditi sve ono što on kaže, bez pitanja zašto. Nema tu pitanja zašto. Ušao si da zaradiš, da radi ono što ti se kaže i ne pitaj zašto. To zašto će se kasnije očitovati u voucheru, u cash-ovi koji ćeš dobiti. Ne treba pitati zašto. Sve jasno. Ali isto tako postoje dvije vrste sponzora. Jedan će reći ovako, ja znam svog iskustva. Ništa ti nemoj raditi. Ti meni samo daj svoje kontakte i ja ću raditi za tebe. I šta ste dobili? Niste dobili suradnika. Ne. Dobili ste nekoga ko čeka da mu vi zaradite novac. I ako se dogodi da jednog dana nemate vremena da radite za njega i ste našli još nekoga, vi ste dobili smrtno neprijatelja. Kako ti meni više ne zarađuješ novac? A da li postoji neko koji ide na posao i ne radi ništa i dobio plaću, a neko drugi radi za njega? Dakle, 8 sati radi svoje radno vrijeme i neko mu šef kaže ne moraš ti raditi ništa, samo sjedi tu. Možda u državnoj službi, ali privatno ne. I postoji sponzor koji kaže isto tako, uči sa mnom, ja sam s tobom sljedećih 30 dana i iza toga te ostavljam da sam radiš i učiš druge. I to se zove onda duplikacija, jel? Ovo su neki od izgovora koji je svako od vas rekao svom sponzoru. Sam. Ovo su mi friške, tako da ja sam rekla da jednog dana mogla napisati knjigu izgovora koje sam ja slušala i to mi je bio bestseller. Dakle, šta vam hoću reći? Sve ono što vi kažete, jer ova sala bi danas bilo 1000 ljudi, da nije bilo onih koji su rekli ovo. Svom sponzoru, dakle suradnika, upisanih sa pravima, sa biznis modelima. Svi mi ima maturu. A šta to daš ti, pa si, neš ti? Koje pripreme ti trebaš napraviti, u nedelju nisi ovdje? Ja sam imala, obećala sam mami pozdraviti stan. Suprug ima rođendan. Pa molim vas lijepo, šta je? Koji rođendan? 36. 7. Pa do kad mislite slaviti rođendan? 101. godina. Ja? Dok je živ. Ja sam prestala sa 30 i rekla više ne brojim rođendan i sad sam ostala na godinama 30, pa me Kapun povrijedio silno kad je rekao da mi stariji i srednjih godina samo imamo karijere. Pa ja sam sjećam kod je 30, jer nema više slaviti rođendan. Dakle, stavite sa brojanje godina, onda nemate pojma koliko imate godina. Mene kad neko pita kad si htjelo reći, Marko, ti nema pojma, neću da više došlo vrijeme kad više godine ne zbrajam. Pa ja, što ću zbrajam, meni je super ovako. Upravo mi je, to sam čula, vjerujte mi, jednom mom suradniku je 5 puta umro djed. Niko ne može imati 5 djedova. Zato što čovjek kad laže, ne zna koliko puta je slagao. A ja pišem. Crpite, ja sam zločila djedica po Borsku. Samo pišem. Koliko puta si prevarila. Koliko djedova imaš, jel? Imaš problema u obitelji. A reci mi, jel postoji neko ko nema problema? Jel postoji? Postoji oni koji ja pitam obitelj. Oni su još veći problem, ali ti se gledi stavno. Dječak ima krstitke. Pa šta onda? Pa šta? A sad sam izgovorila i na prijatelj rekao, slušaj, nakon pola sata što smo pričali ga potrala na sebe, u Sarajevo dolazim i ja, slušaj, sad sam se sjetio, imam u nedelju godišnjicu braka. A baš sad, nakon pola sata se sjetio, vidite da to je izgovor. Dakle, šta vam možu reći? Ne govorite to, ove izgovore bilo koji, nikad vašem sponzoru, jer to isto ćete vi dobiti natrag od vaših suradnika ili budućih suradnika. Kad god slažete, vjerujte mi, to se osjeti u vašem glasu. Tako da će to isto govoriti vaš suradnik. Recite mi osobu koja nema problema. Postoji. A šta traže problemi? Šta treba s njima raditi? U roku odmah. Šta je briga? Briga je kao sjedenje u stolici za ljuljanje, stalno si u pokretu, a stalno ostaješ na istom mjestu. Je to istina? Najveća istina. Stalno si na istom mjestu.
traje 15 minuta, pa se odlučiš. Nema briga, ljudi, brige se rješavaju iako i to briga, jel? A ako ne znate šta je prava briga, pitajte da žene koje dođu na seminar u novim cipelama, a onda da vas ja pitam što je DPS? Čovječe ga svima cipele niko sreći od mene. Nijedne više brige u životu nisam imala, vjerujte. Da, kad god budete imali briga, obujte 2 broja manje cipele, skidite ih za 3-4 sata pa ćete vidjeti što je tamo sve. Ili kamečić u cipelu. A bolje je nove cipele, pa se onda prošli pare. Ne kažu li, ne, bolje imate nove cipele, se veselite, pa onda znate šta je briga. Kad mi neko kaže da ima depresiju, stres, jel? Stres. Svi smo puni stresa. Pa nije stres mi ovdje sad, vani stajati ovdje pred vama i pričati vam, pa ne znam će vam se svidjeti ili neće, jel? Ali, ako želite shvatiti tako, meni brzo prolazi depresija nakon 15 minuta, poslije večera me pozovite da vam pjevam i mislite pasu depresiju. Dakle, depresija, vjerujte mi, traje 15 minuta. Može kraće. Molim? Kraće. Može i kraće. Može i kraće. Samo pomislite na nešto lijepo što želite u životu i nemate depresije koja neće pobjeći od vas. Jer svi mi u životu imamo lijepe stvari. Kaže, uvijek neko kaže ovako. Nemam vremena za seminare, to znamo, jel? Nemam za web prezentacije, nemam za ništa, ali zato imam za Sulejmana Veličanstvenoga, tako, imam za našeg dragog Kornalbina, kako kaže Goran, jel? Imam za televiziju. A jer će ti to dobiti novac? Neće nikome. Kaže on, nemam novaca, to vrlo često čujem. Nemam za seminar, to je skupo, da nešto naučim, to je skupo. Nemam za knjige, toliko je knjige 2 eura. Nemam za kavu. Neću ja čatiti i vas malo pričati, jel tako? Nemam ja para, ali ja bih pio. Nije da diram vas u face, ali pustite, jel? Pa pivo. Pivo i onda svi zaboravimo šta smo došli i šta smo pričali i da ste mu htjeli povoditi nešto da zaradi pare, jel? Takvi smo bosanci. Ja nisam, ali sviđalo mi se ovo. Ono što je bitno, ja stalno govorim treba dobiti čiste zone komfora. Šta je zona komfora, tako će ovo Bojanči Janković Dugačko tu. Dakle, i ovo je zona komfora Ribica što je sama tamo u tom akvariju. I mislim da se vrlo često svi tako osjećamo, ali dobro, neću o tome. I ono što je bitno, što želim da naglasim da svi trebamo raditi isključivo pametno, za ovo ne treba neka velika nauka, treba nešto novo naučiti. I raditi ovakvu duplikaciju, ali, opet kažem, ne onu negativnu, nego onu pozitivnu. Sve ono što vi želite da vaš suradnik ili budući suradnik kaže vama, to isto vi morate naučiti govoriti vašem sponzoru. Da vam se ne dogodi ovo što sam malo prije pričala. Šta trebamo raditi? Samo 90 dana, ljudi, 90 dana sam naučila još od Herbale. To su rekli ovako. Što sam naučila? I svaki riječnik ću vam to reći. Drži se nekih pravila u životu koje radiš 90 dana i to ću ti preći u dan. Dakle, ne vršavi se ljudi od Herbalife koji dobro plaćaju. Ne vršavi se od Herbalife. Iako sam ja slušala, bilo je radila dobro na tome. Nego ste naučili čovjeka da 90 dana jede nešto drugačije i jede pravilno. I tih 90 dana je ključno da naučite što treba raditi u SNET-u. 91. dan to je vaša navika, to je nešto što vi radite, a da niste ni svjesni da radite. Jer mi u stvari ne radimo, šta mi radimo? To što ja pričam vama, pričate vi drugima. Jer postoji nešto teže od ovog našeg rada da ljudima priča. Ne probam kanale da čuti subišta, ja?
A pogledajte u ove 10 kod vas, pretpostavljam, kao i kod nas u Hrvatskoj, vi u novinama imate u plavom oglasniku do 10-ak stranica osnova koje traže da čiste stupiške i poslovni krov. Ja ne znam koliko bi mogla imati zgrada da bi svima udovoljili. A ovo naše je ipak lakše. I zašto neki uspijevaju ili ne, da se nađu na početak, isto kao rekao Schumacher, osvajao sam titule jer sam dodavao gas tamo gdje su drugi kočili. I to je ključ toga. Nema kočenja, kad je nakon kreneš, ovaj posao se ne radi polako. Kogod ti kaže, radit ću polako, neće napraviti ništa. Nakon svako polako izgubiš volju za rad. Ovaj posao se radi brzo ili se ne radi uopće. A vi odlučite što ćete. Jer nemojte zaboraviti sve u životu duplikacije. Ja to volim ponoviti, dakle zato prvo radite to treba. I pitam vas sad na kraju, da li su ovi ljudi ikada imali onakav izgovor koji je malo prije dala ili bilo koji drugi? Šta vi mislite? Tako je. Prema tome, ako želite biti, ja volim uvijek spomenuti sportaše, jer sportaši se bavi poslom koji mi, konstantno, stalno, samo što naši treninzi nisu tako naporni. I nikad od njih niko se nije izgovarao i radio je i trenirao 10 sati dnevno da bi bio ono što jeste. A uglavnom ljudi žele, bez puno truda, bez puno rada, bez puno učenja, imati novaca koliko i oni imaju. Je li točno? I zapamtite, nikad ja uvijek kažem, ovo su vaši dečki, dakle, bez onih 10 osnovnih koraka, bez izgotavanja, bez ičega, krenite, radite i nemate šanse ne biti visoko, biti uspješni. Jer samo uspjeh donosi novac. A vi se vadite šta ćete. Evo, hvala vam na pažnji.